rero ni byiza ko twese bitureba n'abakecuru barimo n'abasaza, hanyuma mwese tubahaye ikaze. Abo tutabanye ejo tubahaye ikaze, barimo abakecuru bamwe mbaye mbona hariye, tagiye mvuga amazina ya buri muntu. Turabishimiye cyane kandi tubahaye ikaze, n'urubyiruko n'abandi bavuye Mitiyana basaje bakaza gutarama. Mwagize neza. Ba Joyce Nyamuhuza, sinzi ahantu yicaye, ntaza bamuremure cyane, ariko we muvuze mu izina kuko niwe twataramanye imyaka myinshi, harimo barimo banje bo gusenga. Noneho abayumbe bo mu minsi ishize batandukanyeho buke n'aba ngaba, kuko niyo bavuze ngo abayumbe baze haza bashoboye kubyina. Ariko mu gihe cyacu abayumbe ni abantu bagaza baguma kuja mu butayu kenshi, niko nje Nyatutsi yanyigishije. Nuko tukaja mu Rwara rwo mu Gahwera, tukaja mu Gashasha, tukaja ku musozi, tukanuka mu nzuzi, niko twageza tukunda kugira. Hanyuma ibihe nuko biza bigenda biha ibindi, ibiriho biza bihunga ibizaza. Sinzi ko menye kubivuga. Ndahinda yaravuze, ni umufilozofe, ngo ibiriho bizahunga ibizaza, ta kintu cokorana n'ikindi, biza bibisikanya. Iyo kimwe kije ikindi kiza gihararukwa, nico baza bita mode cyangwa style, iziba umwaka umwe wundi hakaza iyindi. Noneho abantu batazi kwiadapta kuri bakagaya ibyaje kaho ibyari bisanzwe aribo bari barabikoze. Sinzi ko menye kuvuga ukuntu kumvikana. Timuzi isapu, abasaza b'iwacu muzi ko bakunda amasapu, kandi baza bagira ngo niko kwiza, kandi iwacu nta ruganda rw'isapu ruhaba. Igituma abashinwa bakizikora nuko bakibona abakiriya, kubera ko nje ntazanyambara ndayishimiye ntayambare, zizobura abakiriya ntibasubire kuzikora, bazozibura. None uko muzovuga ngo isapu z'abanyamurenge kandi zarabuze, zizobura kubera ko tuhe dukura tutazambara. Kandi umuntu ntiyoguma gukora isapu nta bakiriya afite, abantu bo kwita ikintu cyabo aribo bagikoze. Ariko mu gihe abazungu bagikoze mwebwe mukagiharara, cyoshira kiza gishira. Dusome ijambo ry'Imana hanyuma tugende twikomereze gahunda yacu. Umuntu uzi gusoma dufatikanye asome muri Bibiliya ijambo ry'Imana, pana Bibiliya yera, muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Nanje ndasoma muri Bibiliya y'Igiswahili. Turi muri Timoteyo igice cya wa mbere, turi ku sura ya 4 n'umurongo w'12. 4:12. Ufite biri ijambo ry'Imana ubwaraza gukomerezaho. Haravuga ngo mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Avuze ibintu bingahe? Katika usemi, mwenendo, upendo, imani pia na usafi. Ngahe ni mudufashe kadusome. Haravuga ngo ntihakagire gusuzugura ngo no kuri muto, ahubwo ubera urugero abemera Kristo mu mivugire no mu myifatire no mu rukundo no mu kwemera Kristo no mu kugira umutima uboneye. Amen. Bane guha umugisha. Ese tumaze kubona tugeze kuri point ya kanga ni 10 gusa, dusigaje 50. Mu minsi 2 tuzabivamo. Reka twihute. Kamanza nsubiza ibibazo bibiri abantu badukurikiye bambajije, kandi tubashimire cyane. Turabakiriye abantu bose badukurikira bari ku migabane itandukanye y'isi. Imana ibaho umugisha. Ariko cyane Imana iha umugisha abazungu babikoze, naho abahaye bategera bo, ariko uwemvanse uwo wabikoze kugira ngo abantu boroherwe muri communication, aba ari bo dushimira cyane. Bagize neza korosha ibintu,
kuko ko ndabwiriza muri Kenya, ko ndabwiriza i Buraya, ko ndabwiriza kandi ndi hano. Ibibazo bibiri ngiye kubisubiza mpite nkomereza ku ngingo ya 11, nitugera kukira kuri 40 tuzoba nuko. Izindi 10 muzozitegerera nko enda nko muri Mitonde cyangwa handi tuzotara mu butaha hagati tituhasi. Aruwambajije ku kijyanye no gushaka, igihe cyiza cyo gushaka. Reka ntange igisubizo cyoroshe. Gutinda gushaka ni bibi, ndetse si bibi gusa. Niba Imana ivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, mu yandi magambo ni bibi. Uko siko Imana ivuze. Icivuze ngo si cyiza, uko iravuze ngo ni kibi. Ntimukaze mutinda gushaka. Icya kabiri, gushaka, umuntu utazashakira umugeni mu gitaramo, si mu ikanisa, si mu ikorari, si muri ministeri, azamushakira mu rugo. Umugeni ntazashakwa n'iyinga, azashakwa na gatatu. Ibyo mpaye mvuga nimushake mubyumve mubyandike. N'iyinga bishatse kuvuga ngo igihe umuntu wese yisize ari simate nkuko twaje mu mukutano, ninde woba mubi n'amavuta araha hanze. Umugeni yageze atungurwa na gatatu, iyinga ryarashize, hasibye n'akazi rimwe, hasibye na kabiri, agejeje na gatatu, ukamutungura ari imuhira, araho gusa ugasanga ibyatsi bimwe byerekeye ruguru, ibindi byacuramye, ibindi biragize, cyangwa ugasanga ingeregeri yagumye kuzigorora, niyo nta bantu yari yiteguye ko boza. Nicyo gihe baza bareba umugeni. Ariko umugeni ngo turarimbana muri ministere, ngo azaba simate, nagere muhira niko azomera. Uzorebera umuntu iwabo. Umugeni ntaba muri telefone, umugeni aba mu rugo rw'iwabo. Hari umuntu wovuka muri telefone? Ese mvuze gute? Niko hari umuntu ufite sekuru telefone cyangwa nyirakuru? Umugeni azarebegwa iwabo. Cyo ndagishubije, muzamushakira abageni wabo. Kuko urushako ruzaruca mu bintu bine, etape zo gushaka. Cyambere ni alliance cyangwa amasezerano umuntu agirana na mugenzi we bombi babiri. Icyo umuhungu n'umukobwa bavuganye bakacumvikana, nicyo bita alliance, accord, umukataba. Iyo bivuye aho, imiryango yombi igira nicyo bita amasezerano. Nicyo baza bita dote mu Faransa. Mu Kinyamurenge ni ugukoshanya. Kurya niko kuzuza amasezerano abantu babiri bagiranye. Ubwo nibwo bukwe. Ibirenze kuri ibyo ni ukuja muri leta no mu rusengero. Urusengero rugagira gute? Rukabariki. Si uguhumugisha. Tuzaduha umugisha ibyemenyejweho na babiri n'imiryango ibiri ndetse na leta ya gatatu. Icyo nuko kimeze. Gutinda ni bibi, bifite ingaruka nyinshi. Iki kibazo cya kabiri bambajije nikijyanye n'imyambarire. Bambaje ngo se kwambara neza ni gute? Ariko abantu bazabaza ibintu byinshi, yema bari muzi ko bagowe. Ese uko yambaje gute? Ariko igisubizo mfite ni kimwe kandi kiroroshe. Muri Bibiliya ntihabamwo ikoti, ntihabamwo isimisi y'amaboko magufi cyangwa maremare. Nta kirato ca congo cyangwa ca ponche kiba. Haraho mwasomye ngo yaragira ikoti rirerere cyangwa rigufi? Tibibamo. Tugenda amakoti yarahari, ta birato byari bihari bene bino. Habamwo iki rero? Pawulo yandikira Timoteyo nk'umuyobozi, aravuga ngo abagore bambare bikwize. Icyo kirahagije. None muzamu nguma kubaza ibindi bimeze gute? Ntiyavuze ngo ipataro, ntiyavuze ngo wagisi, ntiyavuze jorona, ntazari zihaba. Style z'abantu ziterwa n'imico yabo n'ibihugu babamo. Ibitenge ni style z'abakongomani, si z'abaganda. Ni woburije umugande ngo mupaka ngo akenyere nk'abiwanyu, uzomuhohoteye.
kuko ikijyanye n'icyantu bambara cyangwa barya biba mu mico y'abantu. Abizi isomo muri theology yitwa hermeneutique bivuga ko umuco ushingiye ku byo abantu barya, ibyo bambara, ibyo byose biba mu mico y'abantu. Hanyuma itorero rikagira ikindi kintu cyitwa discipline. Discipline rero niyo igenga inagena uko abantu bambara cyangwa bikomporta. Kiwacu aho dusengera, iwacu aho dusengera Imbarara mu itorero ryitwa Horebu Celebration Center, umuhungu utishokoje ntiyoza hano. Aho ni discipline. Discipline ni specifique. Iyo ni discipline y'iwacu. Ntawuzi ukaraga umusatsi, ntawuzi uzana agatsike kandi yari afite irende ngo awukarage. Aho ko ndavuga iwacu siko naje kuvuga hano. Ko ndavuga aho tuza duteranira niyinga. Iyo discipline rero nuko imeze. Ariko kwambara neza nukuhe? No kwambara ukurikije environnement ugiyemo, societe ugiyemo, ahantu ugiye gutarama, ahantu ugiye kwinjirira, aho hantu niho haguha icuri bwambare. Reka nse kubisobanura neza. Nta muntu n'umwe uza wambara kubwiwe, tuza twambara kubw'abandi. None bwana muyobozi, iyo costume urayirarana? Naringize ngo urayirarana. Kumbe ntuyirarana. Uko nitwe wayambariye si uburiri. Nimba ari amashuka wayambariye ugenda uyirarana. Nimba ari twebwe rero wambaye ukurikije aba bantu, niki kijanye n'abano bantu, nikihe no kwambara muri aba bantu kikamera neza. Icyo gituma wambaye iyo costume. Ariko nurenga hariya urayambura. Nta muntu n'umwe uza wambara kubera we. Umuntu azayambara kubera abandi. Nimba ari ukubera abandi, uko bazoza badutegeka niko tuzatwambara. Oye ntimwemeye. Muremeye ngo ariko tuzoza tugira? Nimwemere nibakubwira ngo wisokoze uwo musatsi n'uwawe. N'uwawe ukiri muhira mwanyu. Ariko nimba waje hano n'uwacu. Ese siko yavuze Rugaju umwe mwene wanyu wa hariya? Ntiyamubwiye ngo gosha ubwo bwana. Ndatari ko se murantegeka ku bwana? Arambwira ngo ubwo bwanwa si ubwawe n'ubw'ifamiye, n'ubwacu. Turabonye twebwe abanyabyinshi, turabonye ngo gosha ubwo bwana. Nituzaba tuvuga ngo ubwogosha, abasoda bazayireba ukuboha kubera ubwo bwanwa. Si twe twotanga ikimasa cyo kugucungura. None ukuhombeje bande si famiye. Cyane iyo bagututse baba badututse twese. None ga icyo nagishubije kare, ntawuza wambara kubwe. Aya makoti twazanye na Reverend Amahize nimwe twayazanye. Niyo twari twambaye muri ya hoteli wa ntimwaha mwasanze ari uko twambaye. Ntimuhe mwibuka kujya kundi twari tumeze. Iyo twadukana kwa kundi hano ko murabona ko mwaduhaga ijambo, kandi ntimubona ijambo sinananirwaga kurisoma. Ariko sinorusoma nambaye iyo teni yaho narindi. Aya makoti nukuri nayanyu sa yacu. Ntitugira amakoti, ntitugira amahuzo. Nukubera ko muzamukunda ngo twambare gute. Nicyo cyatumye twambara gute. None ukurubyiruko iko ntigoza gwemera ngo tuje inama nimumara mwambara uko twese twemezanyijeho. Muratsinzwe cyangwa muratsinze? Icyo ntagisubije kiratambuse. Bani baho umugisha. Twikomereze aho tugeze kuri point yacu ko turagenda dutanga inama zigera kuri 60 zofasha urubyiruko kugira ngo tiyagira umuntu umusuzugura. Twaravuze ngo hari impamvu abantu baza zituma bagutinyuka bakuvogera. Gerardine yavuze gute? Yaravuze ngo bene uwo musore bene uwo mukobwa ngo ntawe uzupfa kumuvogera. Umukobwa ngo wubaha Imana. Singuri ya nyatutse hari. Twabanye igihe kitari gitoya. Nta muhungu uwo mubwira ibintu biraho bipfuye. Ntibiba. Ntibishoboka, ntibikunda.
mwoganira ibintu mwumva bifite umurongo, kubera ko agaciro umuntu azabanza kukiha ntaza agahabwa n'abandi. Ese Abaswahili bazavuga gute ba? Mwenyewe ujiheshimu, watu wakuheshimu. Abantu sibo bazoguha agaciro uzakira. Turakomeje n'inama zacu. Icyambere tangiye iby'uyu mugoroba nimwe mumenya aho mugeze ku byejo. Inama ya mbere, mushaka ubwenge. Urubyiruko mushake ubwenge. Ubwenge buzabura huko. Umuntu afite ubwenge yavukanye, ariko kandi azarahura n'ubundi. Ubwenge bugira isoko, ubwenge buza bushakishwa, uza wicarana n'ababufite ukabaganiriza bakakungura. Ino bazabyita ngo ni amagezi. Abagabo bakunda kubikora bo cyane. Uzuja mu mujyi ukishara ugahamagara prince ukamubwira ngo ngwino hano, ukamugurira soda y'ibihumbi 2, wamara ukamubwira ngo hari akantu kankiraniye, akaga projet wewe ko ndabona usobanukiwe cyane. Nukubwenge buzaburaho. Tukazuguma kugendana n'abantu twavuze igititi ko ari kibi. None wowe uzugerana na mubyara wawe, nuriya mubyara wa mubyara wawe, abahungu biwanyi Gahororo n'abandi bo mu Gahuna, bo kunguriki uza wegera n'undi wahana agusingirize ku magezi. Nico uzojana iwanyu mu bidego. Kuragira ngo imperuka izobera hano, izoba tukiri hano, hiyoba turi mu bidego. Ariko ukajana amagezi wakuye ku muntu, tukazuguma gushesha nabo gusa. Uzubanza usheshure nawe uje gushesha n'abariya bafite icyo bo kwigisha. Icyo kirumvikanye. Cya kabiri, mushaka ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye cyane. Abongereza ngira ngo muzamuvuga wisdom n'ubwenge. Mu Gifaransa ni connaissance. Connaissance iba ari acquise cyangwa iyo abantu biga. Dukwiriye kwiga nk'abantu batenda gupfa vuba. Timuruzu dusomo dukeya mfite twibice, natwize ejo bundi ndi umugabo mfite abana 7. Gutya na defense licence tubyaye umwana wa 7, kandi bose 6 bari ku ishuri bahaye biga, nanje mpaye niga, kandi mu buzima bugoye bw'Ikigali. Amasomo nayize ejo bundi naye nabanje kureka kakujya namwe mwari mwararese. Nijeje nyine wari warayarese. Nawe wari warayaretse wenda kubwo impamvu zitaguturutse. Ariko abo bamwe twarekeye rimwe ico gihe baravuga ati ntaho twoba tukibihereye. Je ndavuga ngo nzikaza tu. Habe nubu nzotangira mu kucenda. Nsubire mbe kugira nkutundi nkatunga. Indi myaka gusi iyi ya masters ga n'imyaka 3. Nindi 2 ya PhD nuko. Imyaka 5 sinzoba ngikomeye yo kwigaba. Nimara nzosura nige nkindi nkingahe nuko. Mushaka ubumenyi. Iyo umuntu azi biza bigufasha gukora ibintu neza, tawo gucisha mwijisho. Ibyo byo narabigenzuye ngize imyaka 18 mwivuga butumwa. Ariko uko nageza mbwiriza ntariga nuko nabwirije narize nasanze bitandukanye. Kuko mbere nageza mbwiriza nyine nk'umunyamwuka, nawe uravyumva umuntu w'umuyumbe kameme, nageza mbwiriza kabisa. Ariko gasi no kwigishije no bwirije nyine. Suko ba none gabana bacu mwige cyane. Timukaza mubona ngo ubwo twacikije ngo namwe mucikize. Oye muzige cyane. Kuko condition muri mwo zirabemerera kwiga cyane kurusha izi wacu. Mworeba hantu twigiye mwogira ishavu. Kuko mwogira ishavu gusa. Mubonye nk'indaraza twicayeho n'amasomo afite imyenge tuye turangiza inkimaze zisimba kumukikira turi mu ishuri. Tukabanza tugatikura umwarimu afashe icyake gukihongo yatambuka akabanza karambika icyake tukaje kwirukana ihongo kwanza. Twese gana mwarimu. Iyo tuzokageraga tukayifata cyangwa tukayibura tukagaruka akavuga ngo reveno hano muto. Yewe ihongo igeze
ariko bacu abana ndimukaza mubona turi munsi y'aya mashanyarazi ngo mugire ngo nuko byari bimeze sifo uzi kuja ku masomo uvuye mu mpogazi ikayi gutya kwibuka kuyireba gutya ukayishaka kukagege aho wari wayitereye ugahebura akabwo wamugenda nta makayi umunsi umwe wahebuye kuko tuza ahantu bamwe we yatereye gutya kandi bageze biga nta makayi akamara umwaka kandi bagafata cyane none mufite opportunité zose zo kwiga murimo murakina gusa akazi ni ukureba amafilime n'ibindi bintu biraha za TikTok Isa kagira ibahati bakakwirukana akamavuga ngo niko n'inka zari zabuza baziragira ukamugenda ukwezi kugashira utarasaba gufata gahunda yo kugaruka na mukecuru nuko mufite igihe cyo kwiga timugipfusha ubusa cya gatatu mujye mwiga gukora neza kandi ku gihe muze mwiga gukora management y'umwanya mwige gukora ibintu byiza kandi mubikorere ku gihe timukaza mupfa gupfusha igihe ubusa igihe kirahenze igihe ni amafaranga nitubona umwanya tuzakivugaho kane ujye wigirira icyizere usugira confidence wiyaminiye tukaza wica intege tukaza wipunguza ibe inda ukugabanyije igiciro uzi ko hari abahungu bamwe batashatse uko bari bakwiye gushaka kubera complex d'inferiorité kwica intege wenyine n'abakobwa bamwe nuko ariko n'ababyeyi bamwe bakabigiramo uruhare ababyeyi baba mama bamwe batari beza batasobanukiwe azamabwira umwana ngo uzoshakwa ngo ndukuza wigira iwe ko yashatswe iwe azayigira gute aho kubwira umwana ngo mama uri mwiza uri umuntu uri umunyabwenge uzoshakwa neza ngo ugume umwatureho ibintu bimuremera icizere yiyemere ukamuca intege akazagira complexe yo gusohoka mu bandi muzamubwira se ngo hari umuntu mubuhaba paraporo yiki tuwabona ukundi muremure cyangwa ukundi mugufi nibwo bwiza bwanje cyangwa niyo nenge yanje habe nawe uko ubwo burebure ni kimwe mu bitumye uba mwiza cyangwa mubi urandusha uburebure naje ndakurusha ubugufi none si kimwe kuri kimwe ese uko none nyine kundusha uburebure naje nkakurusha ubugufi kandi twembi icyo kintu nticenda gukosoka nuko kimeze ariko ngomba kunyurwa nuko umeze nkabishima Imana namara nkabyemera kandi nkabikunda nuko hanyuma nkubaka icyizere gatanu muze mukunda kumenya icyo bita actuality gukurikira ibihe bitambuka aho gutinda kudufilme n'utuntu dupfuye nabi uze wita ku makuru umukristo utazi amakuru ntaba ari mwiza uzi kwaduka kuza gusenga utazi ibyo uhawe usengera utazi igihukiro wana n'ikindi timuzi ko abarimu bose baruguru b'amakanisa nageza mbabona bari bagira amaradiyo mwarimu w'iwacu iradiyo yiwe y'agafumbi ntiyageze iva ku musego iradiyo agategera BBC za Ujeremani noneho ganiyinga azobwira abantu ngo dusengere Somalia cyangwa dusengere Buhinde kubera ko azi ikibazo kiriyo ariko bamwe nta actuality kandi mwese mufite za WhatsApp mufite nza nkunda kubaza urubyiruko mbana namwe kenshi kamubaza ndetse ni ikihe kibazo kiri mu Buhinde na Pakistan ngo sinabikurikiye none wari kukurikira iki wabonye gukurikira akabumbu gusa kuraja gupiga se ukwiye kugakurikira gusa kugira ngo umenye amakuru coupe du monde tiyoba ngo mbiyoberwe sinona yoberwa igihugu cyayitwaye kandi sinzanita ku mupira ariko nza nkunda ngo mbimenye nabyo gusa mbishiraho gusa ariko nkwiye kumenya ikibazo Ubuhinde bufite na Ukraine kamenya ikibazo Kongo ifite
kamenya ibyabereye Doha Qatar muri ya nama, kamenya ibyabereye Washington muri ya yindi, kamenya ibyabereye i Rwanda muri ya yindi, n'ibyabereye Arusha muri Tanzania muri ya yindi. Ukamenya ayo makuru kugira ngo nimba uje gusenga hano umenye urasengera ikibazo kivahe kikajyahe cyerekeye. Noneho niba utanagiye gusenga ugomba kuba uri informe. Ejo wowe kwita ahantu ugahura n'ikibazo cyo kutamenya amakuru. Umukristo akwiye kuba afite amakuru. Mu Rwanda muza kandi baza bacisha gutya iyo bagiye kuvuga amakuru ngo ikintu ca mbere na amakuru. Tukazusuzugura ko kantu. Gikurikiyeho mujye mwiga kwintegra muri societe z'abandi musanze kuko muri hani Kampala abandi bari Mitiana. Mujye mwiga kwintegra muri zo societe. Ngo yaye ngo twebwe ngo tuza twironda se bidufasha iki? Gerageza kwintegra mu bandi bantu kuko hari ico byo gufasha, hari ico byo kumarira. Turi kumwe. Gikurikiyeho mujye mwiga kwakira impinduka. Muze mworoha mu gihe habaye impinduka runaka. Isi ntabwo igumye hamwe, ikora ico bita vibration. Isi ziguma guturuna kakurya nyine zizunguruka. Siko twagaza twiga muri geography. Muri geography gabaga tubwira ngo la terre tourne ngo autour d'elle-même ngo cyangwa autour du soleil, rotation na translation. Uko zikora translation cyangwa rotation, uko zikora mouvement, ni nako ibintu bihindagurika cyane. Ugomba kwiadapta ku mpinduka kugira ngo ntibikugore, umenye kuba souple, ufata ibintu bije. Iyo bitari uko icyo gihuzuba mu mujyi uka umuturage ukanga ngo yengura bimirimba turi hano. Ni gute woba mu ipimo turino? We uri Kampala adapta ku by'Ikampala. Ivyo mipimo umenye ko biraho, ariko ubu uri Kampala we adapte ku mpinduka. Ikindi kirasa nico nanone nuko adapta kuri system. Murabona ko muzi kibazo abantu bakuru n'abatoya bari mu gupfa. Amakanisa yose arimo abasaza n'abakecuru afitanye ikibazo n'urubyiruko nubwo bataratongana. Kubera ko baza bapfa ibyo batumvikana. Abakuru bakunda ngo nimureke twumva ijambo, nimugabanye ibyuma nyabuna. Abatoye bati nyabuna turaja gushaka dije fofo iyari aze kudufasha tubizamure cyane. Siko biri mu kugenda. Bati nyabuna nimugabanye indirimbo muzigire nkeya twumva ijambo duta. Batoye turongeramwe ibindi bisirimbi 12. Noneho biracise. Noneho umusaza cyangwa umukecuru mu makanisa y'ubunyine yini wacu apana ya ruguru, iyo yicaye mu kanisa azamera nk'umwana waje gutorera. Ko bari mu kwicara azamera nk'umwana utoreye mu nzu y'abandi, wenda nko gusohora. Kubera iki utu turirimbo muhe muririmba twaya amavensi ntahaya tumenye. Turi mu kugira ngo tukamenye mukabakera mwaharaya kandi ako gakaragiye murakajugunye. Siko wawa wewe uzuguma kuririmbisha abakorari kajya turi mu kuja nko gufata gucya dufasha irefure muri mukwama mukareka. Ariko ico dusabwa twebwe abakuru abasaza mbabwire inama yoroshe cyane. Abasaza n'abakecuru abo tungana n'abandutse mureke tworohe dusembereye mu kinyejana c'abandi. Mureke tworohe gusa nta kundi kuntu habe na kumwe twogira twama tworoha. Ngo twebwe mu kadego ngo twari tugira korari zibiri ngo ndetse n'izitatu. Aho njewe nsengera none nti tugira korari tugira worship team. Kandi kanisa giwacu yo narimba kera twari tugira makorari. Imwe ga yabakina mama n'iyindi ntoya n'iyindi yo hagati. Ariko ubu nyine ntibigezweho. Nubona bakuyeho amakorari ntukagoga uzoroha. Muzorohe mworohe gusa duceceke tumbe tureba ababacu. Nibo bafashe ku kirindi. Kuko dusembereye mu gihe cyawe. Ese nuko mbivuze neza ba?
mu gihe cyacu natwe twakoze ibyacu si cyo cyagiye twagaza tuvuza umukunga w'ukuboko kumwe gutya muzamuwibuka nigondera guhura n'abagabo bavuye ikabera ba Matayo shakagabo bavuye ikabera bahaye bahimbaza gutya bahengami ngayega ni musubire imbaze hano nta muntu uzi guhimbaza pi twebwe icyo dukora nuko oroha gusa nta kundi twogira kuko hazaha intambara bita conflit de generation tugakururana n'abakuru abatoya bagakundira abakuru bagakundira twebwe abakuru dutsindwe twemere ko dusembereye iwanyu namwe nyine muze mukadiriye murebe ukuntu mwodukeberaho gatoya tubenga kabatahana kanyonzwaga kifuraha mube nkabaririmba gatero kamwe muvuge ngo furaha ya ulimwengu haita tuvuta tena naona kungaa kwake ni bure na bila kisa lakini tukikusanyika kwa jina atuandalia iliyo bora ndimwumva ko byageza bimera neza tukiririmba za siku chache na tukivumilia hata ukomo wa mashindano mbinguni tutawaona wakristo wapenzi wote niyo gari yo kwegereza abantu wa mwari mwaririmba kuva ngeze hano murayiririmba se murayizi ivyo twobipfa ntitubikoroganiraga oya ye pipi hari umugayo mbafiteho jewe gusa ndahomerewe neza kujya mwagize niko kumereye neza ariko mbaye umuntu udashoboye kwiadapt bzongora nkavunika umunsi umwe nagiye mu ikanisa ahantu bita Bushenyi njayo kubwiriza sanga no umunsi w'ameza barayasengeye pasteri asingirije umugati asingirije uwacu divayi noneho nuguhagarara abantu bakatonda umurongo bakaza baza bagafata njewe hano mfashe isahani gutya kumbe muri iyo kanisa ibo abana nibo baza mbere njega nta makuru mfite noneho abana ngo baje zamura isahani ngoje kwitera hejuru sanga ambutiyaje yabaye hano noneho abantu gako baraza bagafata hano baje kungeraho isahani iri hano noneho habambutiyaje umurongo uba mwishe agatima sinzi uko kankubise reka mandu isahani ndebe ibikurikiye iyo amaze bwabwana buyivutamo biracise erega babacu nuku nguku noneho ngo dusoke pastor arambwira ati nabonye byari bigucanze ndamubwira nti byari bincanze si ko twari tumenyereye nari ngize bukeye nuko nuje ahantu uze wiga kumenyera ibyaho hantu ugiye nicyo gituma baza baca umugani mu mvugo yacu ngo ugiye iburyo asaza oye yiwe ntaza zikanje azamira gusa nuko biba bimeze Bwana Yesu asifiwe sana kadusoreza aho ngaho Pawulo abwira Timoteyo ngo tiyakagira umuntu uzogusuzugura ngo nuko uri mutoya ahubwo uje uba icyitegererezo icyambere mu mivugire yawe uzuvuga ibintu bisobanutse biri bien ordonné bifite umurongo mwiza biri orienté neza bifite umurongo uzuvuga ibintu biri byo ayo makosa babusohoka nitwe ba mbere kuvuga ibintu byinshi bita nuko nyine ari ino ko mu bihugu bimwe ubanza boza badufunga ndagira tuze twiga kuvuga ibintu byiza tugira imivugire myiza cya kabiri yaravuze ngo uzuba icyitegererezo no mu myifatire comportement yawe behavior comportement yawe iziba nziza kirahura na kijya twavuze ntabwo tuza twambara neza gusa kubwo tuza tubikora kugira ngo twerekane uko tumeze imbere muri twe
babone ko uko tumeze inyuma n'imbere yacu ariko hameze. Kuko Imana ivugana n'Abisiraheli yageze babwira ngo mwiyeze imbere ku mitima, ngo mwiyeze n'inyuma. Ni ukuvuga ngo bibe uniform, uko imbere hasa aba ariko n'inyuma hasa. Kuko uko umuntu ngo agaragara inyuma ngo ni ibigaragaza biba bimurimo imbere. Nimba muri wo harimo ubusazi bwinshi tuzobumenyera kuko wifashe hano inyuma. Mugabanye doze y'ubusazi. Twige kwifata neza muri societe. Iyindi nama mbagira, mwige kwita ku mibiri yanyu. Umubiri wawe Pawulo bivuze neza mu Bakorinto, aravuga ngo umubiri wawe ni urusengero rw'umwuka wera. Ese ntimuzi ko umwuka wera w'Imana aba muri mwe? Ndetse ntimuzi ko uwo mubiri ari urusengero rwa mwuka wera? Iyo bavuga urusengero muri iki gitabo babahe bavuga umubiri w'umuntu. Umubiri wawe kubera ko ari urusengero Imana na mwuka wera na Yesu Kristo babamo, ugomba kuwufata neza. Uzogomba kuwuhagira neza. Niba uri umukristo, umukristo ntazagira ubucafu. Naherutse kugera ahantu hariya kwa Swima, ariko nza ngenda nanje nzoroha ngire. Nuko sanga umukecuru yashashe agatambara hasi, ahaye yisokoza bwe. Inda zari kuri icyo gitambara kuva mbaye. Ndavuga se uyu muntu azaja mu ikanisa, uko usanga zayirirwa afunze icyo gitambara ngo ni umuyumbe, uwo mutwe wuzuye inda, nuwiriya kwa Swima ino ntibihaba. Ariko ni urugero nari mbahaye. Uwo muntu yarakijijwe ariko ntazi kwita ku mubiri we. Reka mvuga ibyino mushobora kumva. Umubiri wawe ndukwiye kuwugaburira nabi. Uko gabashatse kuvuga ngo none abantu bose bafite ibyo kurya byiza. Ese muzamwira ngo ibyiza ni ibi? Ni ukunywa isukari nyinshi. None ni gute urimo kwa mufata ibiro 5 ibiyiko 5 ukabishyira mu gikopo kimwe cicayi cyangwa cigikoma ukagishira mu mubiri wawe, urumwishanye. Uzoba wihaye isumu mu gihe gito uzokwisha. Uzi ikibazo twagize? Bari baratubwiye ko umumera ari wo mubi. Umumera ni icaha, ariko cyari cyaha kuri bamwe ku banyamurenge bonyi. Ubwo rubanza akabihona ntiyarubwiyemwe Bukavu ntiyarutsinze. Ntimubizi na bagitumbura revera. Kubapfurera umumera si icyaha, kubabemba umumera si icyaha, wari icyaha iwacu. Kuko ubwo rubanza gwarabaye. Noneho tubwira abantu bubi gusa bw'ibyo, ariko ibindi byaje ntitwabibabwiye. Nicyo gituma indwara ziri mu kuba nyinshi. Ukarya amavuta menshi, ukanywa isukari nyinshi. Umukristo ntazanywa isukari nyinshi. N'ubupagani. Ukuri umuforodere, kaba forodere bo muri Kenya bari mu kunywera icyayi akanyanga muri teremusi. Ntabo mwabonye bavuze ikayole ngo bari mu gushira akanyanga muri teremusi, noneho hagera ngo bakazavuga ngo ko baranywa icyayi. Niko mwabahungu muri muku habe niriya sukari uri mu kunywa nakanyanga. Nakanyanga papa. Tukazunywa isukari nyinshi, tukazurya amavuta menshi, uzukora siporo nyinshi, niho umubiri uzumera neza. Kuko niba ufashe umubiri nabi, Imana izobikuziza. Biravuga ngo umuntu utsemba urusengero Imana izomugira gute? None iyo interpretation gute? Ni gute abantu bananiwe kandi Pawulo yavuze ngo umubiri ni urusengero. Ariko twebwe tukagira ngo nugufata iki kibanda cyangwa aya madafari ukayasenya n'umubiri. None se kura urongera amasukari ukawurongera amavuta ya okini kigazi ugashiramo ugakubitaho za breba nyinshi. Ese ninde wanzani icyayi mu gitondo za breba zawe ndi wazishubije? None kurabona mfite amavuta make ngo musubire mu ndongere mwayandi wo. Ntiwabonye ko nkubwira ntoya aya mavuta sino yongera kuyo mfite. Kandi je gasi naraye mbyina nimwe mwabyinye mwenye. Umuntu wabyinye ni wowe wonywa isukari kakuriya kwa sava. Ariko nawe akagira icyo bita kiyasi ugakadiri.
tabasaza muzi bahumye kubera ikaho biriga kangara no muri Kivogego hamye bamwe ikaho ubwenge burashira barahari twabajanye kubitara niki yagazama ngo ikaho nakazimwe na 2 na 3 na 4 na 5 akazayiteka kandi ngo yamara ngo numukirisitu ngo ntiyonka umumera ntiyokora ibindi byose ngo azozanywe ikaho gusa muri Kivogego umwe yajanye ifunguza akazafungura mu bikingizo by'iruri kubera ikaho ni ibintu sinabonye munywa ikawa nke munywa isukari nke munywa amazi menshi mufata umubiri neza mugire ubuzima bwiza mugire itoto muzarambe nibwo muzaba muri abakristo mwabyumvise mugire ubuzima bwiza umukristo akwiye kugira itoto
Thank you.